Jua-jua kekelengan Tuhan, ijaba pe kita ringan. Meriang pulta, ibas Tuhan berjumpakan kita, ibas acara pepalang pusuk, sering ibas kanal YouTube YKB berbahasa Karo. Guna ngalaukan kata di bata, ibas warienda. Mari perlebih sada kita ibas tutup. Tertutup kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, ngatakan bujur kami man bandu Tuhan, si tetap gelengi kami, si terus meregen lias ras perkuat edu man kami. Tuhan ibas paksa enda, mesikal kami, nengkehken ras ngalaukan katandu si badia. Mari ngerana kaman kami, kesandu si badia, si betangka surah-surahandu, isi pusukndu, man kami kerina anak-anakndu. Reh kami, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tema khotbah selidibas surah 2 sia 2 rienda nina. Perkuah hati sila pernah keri. Perpalaskan Efesus 2 ayat sada sepitu. Jangan si jadi penekanan na Efesus 2 ayat pitu kata di bata nina. Sienda ibahan di bata gelah rasa lalap icidah kena kini ulina sila naik ke lang-lang belina. Emelia sadena manbanta ibas Kristus Yesus. Serina turang kekelengan Tuhan. Basada paksa bela dabuh bas perahunari tubung ia laus gawa-gawa ku Tanjung Uban. Ngida sienda pemandu entah pe si babai gawah-gawah eda minter ia lompat ulau laku narik bela mulihi ku atas perahu. Kenca bela berhasil selamat kena bela ras keluargana yajok pemandu dai singgah ke rumahna. Ibas rumahna bela ibreken pakaian ganti pakaianna singgo lita kerina rekut pe bangan. Pemanundai la terjang ngelamatkan bela ngenca bas bahaya nari. Tapi pe mereka kinulin si luar biasa man bela ras keluarganan. Sini naturam. Rasul Paulus nuriken uga kita dube nggo mate erkiteken pelanggaran ras dosa. Maka patut nge kita ndatken rawa di bata. Tapi di bata si bayak bas lias sate nggo pegeluh kita mulihi ras Kristus. Perkuah ate di bata lakepe terjang nelamatkan kita ibas paksa silewat sidem kegelapan, tapi pe neken kini ulinna sila naik ke lang-lang belina serasa lalap. Kita endakap bukti ngeluh bas lias sate di bata, basi kosong nari jadi dem. Bas kematian nari ku kegeluhan ras bas hukuman nari ku bas berkuah ate. Sini naturang kata di bata enda ngingetkan kita kerina maka geluh ta labo kepe gelah i selamatkan saja jenari ngodu
tapi be gelah geluh ta jadi curmin perkuah ade di bata. Kita ngeluh gelah empebincar kini ulin di bata arah ngeluh dem pengatakan bujur nahken kekelengan ras cidahkan kegeluhan sidem pengarapan. Tupung sedar kita uga belina perkuah hati di bata singgol rasi samana i pemaler di bata man bata. Tentu kita be terdorong lakonakan kinyulin kekelengan ras perkuah hati man temanta manusia. Mari sada kita ibas toto. Malam kelati kami Tuhan, sebab barakatan tangkas man kami. Perkuah hatindu, lalap maler, lalap ibrekendu man kami. Cenari be, gelana kami, bacikam pebincar, beseh, perkuah hatindu man teman kami manusia. Arah kami matakan bujur man Tuhan, muji di bata, bagi be nahken kekelengan ras kini ulin man teman kami manusia. Sampati kami alu gegeh kuasa kesasi badia guna dalankan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, ngureh kami bertutu ras ngatakan bujur. Amin. Terjengjen nama renungan taiba suarina. Mari si like, si subscribe, ras bagikan man terem teman ta. Berjuah-juah kita kerina di bata si masu-masu.